Mugandi Medard Rukaro rukure huru yo kugaba butimba bwo kurwana sumushinja gw'ensiri yo kurwa Ministry y'Amagara mu ihanga n'abandi bakozi ba Ministry bavugana habembezi ba district ba RDC ba RCC na badiso hamwe n'abakuru b'Amagara umucange cyankore amushomo gwo kugaba butimba bw'ensirara aditumoro ogwa hijira bembezo kwata barukweje no sakuba butimba obu na munonga barukurisiza menkoko obutimba ntugaba mu miringo mingi mwindo go kubanza kugaba butimba bwizoba no butimba bw'eto marwara tukeza bakazibenda inga abana bato ogwe ntubahereza abo kuba abantu ko kurwara umushinja bafa ninga batunga complications zindi nagira ngo urubwanyuma y'imyaka 3 government nega ubutimba bw'ensiri okuzoma kagabantu no hashoborire ngo ihirebya nkancyorira ngo hamwe na busoga na akorataho ankore toro bunyoro hamwe na karamoja abyange biri kukizayo mushiza gw'ensiri ejehuru yo kurwanda sa umushiza tukuso ubutimba bw'ensiri nitwenda kugaba ihangari yona twenda kugaba ubutimba miliyoni 25 So I was wondering why we should even have -6 and not +6. Because I expect that we have more populations, of course depending on the migration and the influx of refugees in the neighboring districts. Okuchondozo kwakozirwe kitongo cy'Amagara mu 2025 nukoreka ngo burwire bw'umushiza gw'ensiri bweyongire no bucweka 12 no butonyeza ubutano harigana okuruga bucweka mu nda no butenyeza ubira harigana ubwo mwaka w'2018 icyo kwetagisa kurwanisa gasha kwambrozo no gaba katoto na Fred Turiakira Kabango.